إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. إن شاء الله تعالى الحث على العلم بينما يكون المعلوم نمو على جيكونيا التي أعلى سنكسارها درجة كثيرة كمساندرين galaksi butuh baik berkaitan dengan fi buah atau fi lafaidan yang bersawaran berkaitan kharafu Rabbus Subhanahu wa ta'ala menjawab bagaimana istighfar Rabbi harapan ada akan syariat ini dalam titik konsan istighfar Rabbi dia yurati konsan gara di istighfar di syariat istighfar untuk Rabbi sini baru hakiki kharafu ya kita menghadap Subhanahu wa ta'ala Nabi orang berkata orang masaki orang berkata mungkin saya pada itu dan itu khasarah kami itu karena aku fausiku binasi wa iyyakum bitaqwallah lubu yang terjadi akan diberi surah Bismillah karena Rabbi kita Subhanahu wa ta'ala aja nanti asal itu jiwa terberti wan surah tadi Rabbi surah itu diwakili namun Rabbi surah tadi diwakili Rabbi surah akan diberi surah itu formal wahyu dari misalnya Rabbi Saudara akan dibikin saudara tadi saudara itu formal mengatakan itu mental dua aci bodoh Rabbi Subhanahu wa ta'ala milki dunia di akhirat bukan hakiki itu karena Allah berkata إننا نستقبل نضيف ولي بنيتك رحمتنا بعالم جديد أمر حارة ولي بنيتك إن وعد حارة حديثتي والنينا بكم سندلم جمال يوحو تنبت مني أجمال والنين بيغير أكانا بيغير بيغير تقبل جمال أكاين Yuqalu syakil ayuqalu tani yang tidak diakali lagi amatullah situ berbeda dengan hari dan bahangga yang menganggap umatin dalagat yang berkulisus gara barnota yang di kawasan itu malilwan amatullah situ khaizati itu berkonsentrasi alatin ilmu itu berkonsentrasi akan berkumpul bina sudah kita ini dalam mengenai خلاص الله يا رب التربي أما تقول كل من ويجيك أصول تقولي سأجد يقول وتقول ما سبب الله يجيك هذه سوري أما كي تكلمني بيوم سبب هدو أما هذه تكلم هدو خيري هدو تقولي وسبب هدو باي بلغتو بيجيك tan wajib mau diperlukan kalau mereka diperlukan polisi baru saudara diperlukan untuk apa biru untuk
فكين ربي سبحانه وتعالى قرآن المسير نبي القرآن كرائي أكنا ربي وجين عاصر جودي القرآن ربي لنا ربي وجين عاصر جودتا نبي ربي وجين عاصر دندو جودو حاجة كنتي منا ربي إسحوه يوم أمطنا كلنا سبنا بريخان تكا ربي وجين عاصر جراج باكر ربي وجين دوبتنا جودو ما جنا قرآن عاصر وجين ربي Atimmu mite tula berkata ayat Quran karakter diutin hasilnya hajat yang dimaksudkan. Quran karakter ini Quran karakter wan Quran itu tidak lagi milki mereka punya. Agar nanti orang itu dalam sini berada dalam mitenya itu bisa jadi Quran jelas pada bersuntai Israel taai khanaful Ibad Allah ya berterbi luputnya hafal berdoa baik tuhan ilmi Rabbi berdoa hafal khana Rabbi subhanahu wa ta'ala ma yunja fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun fas'alu bahasa abara wa in bayyana kalmat kaisani akan nama yang kaisani tentang rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam gafar lagi barata ilmi da barata yang tuhan wajen jadi khana dulu kenya sahabu baru terus dulu kenya sahabu apa semua ilmu kenya baru berada dulu kenya lagi diingatnya dulu kenya baru berada nutis diingat nanti kaki muda lebih baru berada akan ada dua kantanya anak hari masih berarti apa yang maknanya gafar itu gafar sinji jira makam siwa ibadah terlalu beru ibadah terlalu beru itu wang beru beru kita sedang kita akan cuci tentang hadisnya kita bisa belajar dari wang ini tidak ada yang mengenai utama ikhbir dapat semua khana itu perusahaan dalam din kawan ada semua berdoa terhafal kibar ulama tingkat itu dan berdoa terhafal gara nama-nama bersisudi ini habaran berdoa habaran itu min ajlil husul akan ada sifat mujajjah khayo punya terfutulah sangat agar sifat mujajjah berdoa habaran gaya butuh Rabbi subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah namni wa kota badalan walidi konsu badalan sida khana bi alai fadil khayru mimma dalbiya wa dalbi rahim khayru wa dalbiya wa dalbi rahim isin sun bura abdi ye dalbi ismu ta galata sida ak tumata ye jire khana ku baru terbaca hari ini gaya itu adalah dalam akan menjadi hal terbaca ini nasallallahu rabbi fi khadal nas ayyaj'alahu amal jadidan matahari khalul amal mubarak amal barakah अब समझते आमत लगया वाहुदा राव आमत लगया रब्बी मुबीना रब्बी के जहालना मालिक akar kerjaan wan tidak ada lagi atau hasil kerja itu dan juga binagar utai umbi ternyata situasi wali nanti serta disebut itu akan wali berlari galanya nanti dia segera berbaca barakah insana ayat cara akan ada menjadi insyaallah itu power dolar khizau amata milki dan amata Rabbi subhanahu wa ta'ala ada
amat haram dalagu asidura haram dalagu itu haram dan haram yang kita mute amat dua lagi semua kali itu semua amwa haram yang kunci baca semua baca wali berikut orang mati di dalam baca tapi sebab ini juga kata dia amal dalam itu khalam dalam barang jadi dalam itu ya barang haram itu ramai hukuman mungkin dia tak sebut atau tuan haram dia beragam bermula dari dewan wala haram itu boleh boleh berjual dengan dia cara dia yang macam itu nubar baca ada semestinya rakyatnya kalah berhati yang bisa dijiwai dunia yuk berarti nama lawan jiwalita kita nama biasa jiwati hawas mana jiwalita hukum makan dimulut ada berhari ada kamu ya hal biasa nanti dalagat biasa nanti berhari nanti ummi dia tak hasil hati khayr di bagian akan jira rutin bermula dari jira jendela bahkan insyaallah beraya khanaku beradi jira berhati yang khayr barak seperti ibadahnya ikhlas turun yo asur hirumah tidak hati salat baik akan nanti yo beraturan masjid yang orang sahih iru lanjai khasih tulle ta ala ayat amal ikhlas amal di jejak masjid kalau famale wala tulah kona karwa rabbuma jejak ikhlas ma kulli niya dari musalli rabbi khasih ke gambara amal tu ya bina ku yente ikhlas amal di jadwal tawle berbaca saya mari anak mas mutaba'atan li rasul asidu akan mendapat darajat mana kadar ammu barang raya gaya dunia mutaba'an darajat apa nabi raya gaya ittiba'i anak-anak kecil abuan bina jette darajat nabi darajat sendiri isar raya gaya hangge isar ittiba' jihad walidai jota anak-anak batte akan mutaba'an di dalam jejak khaul ana di sini berbaca saya sallallahu alaihi wasallam akan mentimah wajib Islam din Islam ol fujira sya'n ilm darajat ikum saya mahuwahi bikum saya ol fujira itu darajat untuk fujira wa ahlihi wa rabbikum sakabbe darajat fujira rabbi subhanahu wa ta'ala nabi wala rabbikum sadala bi khawata rabbikum sadala fakiji ka badala garamu ma mutuma darajat darajat kabai ma rabbi subhanahu wa ta'ala yarfa illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat rabbi sadarka shani wal fujira wala bitti amalan ismirra khabikum sakaban khawan bi khandalagan khabikum sawan dalagan rabbi darajat sani wal fujira wala barmutan kan nisani wala barmutan usul darajat sani gara-gara izzati indallah rabbi biragara asitille yonamni ko wallahi nabi bi konsakan nabi bi konsakan rabbi daraja adda kaila asal semua sabana abenya fata buti abenya kau ilmi ni kau abenya kau be konsaran har inje cabara saja daraja itu berbaca cukup santai har inje cabara saja kau ammo nabi birat gabu saja kumala rabbi subhanahu wa ta'ala mu walibi kun sakabadi walibi kun sakabadi dariya sani gara-gara khana kuma tu qur'an baca darajat rabbi subhanahu wa ta'ala wa ta'ala barno dabalatu nabi adam binju barno dabalatu nabi dalam budi to qur'an ini dalam budi khana ku barno tabakau darajat akan jadi
قال الإمام ابن كثير رحمه الله ما هي تفسيرات حرام إن العلم علمي درجة كنتو علمي fayyaduu taate abbaan isii barate fayyaduu taate sun darajaa qabdi. Abbaa barate san fayyaduu taate maaliif bi'amalii ilmi beekuutti dalage ilmi beekuu maali ilmi beekuu osoo ilmi beekee yoo fagartee itti dalagu taate darajaa rabbiin akka tajaajilu qaba. Yoo ilmi beekuutti dalaginu faayidaan inni beeku. Kanaafuu tafsiirri ayata kanaa nama ilmi beekee itti dalage kan rabbiin darajaa qabajeessu nama ilmi beekee itti dalage baadhaa. Akkasumatti darajaaletti gooti abbaan siidhaasan duniyattis darajaaletti gooti qabla baafeera. Aakhirummaan duratti darajaale nama gootee jiru. Maaliif jennaan kabajaa kasii kenniti haraam irraa tiifamurra sii kenniti namaa wajjin waliin bu'uuraa si dhoorkisi namaa wajjin waliin si galchiti. Namni ilmi beeku waan silaa gurgurdoon isatti hanga danda'utti irraa ifee geejjibu. Buttee adda addaatu qabiyaasaa aara adda addaa hogguu isa dhufellee mutaaba'aa nabii tarree jenne san nabiin maal jedhamni haasaan akkam jaani a'uudhu billaahi mina shaytaani rajiim gizee haate namni beekumsa qabu dawaa isin biraa bugeetti godhee asirratti fayyite balleessaan isaa arraba isaatiin waa nama dhugee itti hatabamu harkaan waa nama godhee itti hatabamu isa fudhate jechuudha nama beekumsa qabu. Nama amanee foon namaa nyaachuun isa fudhate maali hogguu wal akkasii isa keessa dhufte fuudheetuma ofirra buuse jechuudha. Saniifuu darajaa guddoodha qabdi. Akkasumas ilmi barachuun ilmi beekuun akkuma dalagde guyyaa qiyaamaa ati namaa kennine si godhe jechuudha. Amma guyyaa qiyaamaa ilmi barattee akka ajaa'ibaatti ilmi beekta dalagaa fiirii adda addaa qabda akkasuma wajjin immoo haanni tuffatte namalee namni jiru ittee haan tuffatte haanni hamatte haan ammoo kun maal beekattee beekamta ta'e kanaan irratti hordofuu barbaadde guyyaa qiyaamaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa mawaazina al-qist miizaana haqaa miizaana dhugaasaan dhaabeetuma ati dhugumatti ilmi baratte tana naafticha baratte ansiin beeka rabbiitu garbicha beeka waan ansiin beeka atin waan akkanaa namarratti hin dalagu baratte tana jee hama namaa tuffii namaa arraba biicatiisa adda addaa hamuudaawu kheyrii jedhan namtisanii saffaree ati fasaara dhuunfaa kanaafu ilmiin ogguu baratte maaliif goone akkati waan addaa seentee kheyrii jee namaa saffarretti ifuma biraa fuutee dawaatti guruu dandeessaa jira. Kanaaf ibaadallah yaa gabroota rabbii keenyaa sodaadha. Galata jechaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namni ilmii qabu ni argata jechuun argachuudhaaf amata haaree kana keessa qoqqoodnee haala keenya tolfachuu amata duraan qabnu waan adda addaa keessa kunuunsan irraa eeguu amata haaree kana meenii eegala jennee qophaa'u inshaallah nurraa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf ibaadallah yaa gabroota rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa inna ilma ilmiin nuuru ifaadha ilmiin kun ifaadha. Namni ifa tokko keessa deemu gufachaa ta'u namni ifa keessa deemu bakka hin taane miilaas fakkaayaa harkaas fakkaayaa deemu maali malee bakka nagayaa bakka isa miine qofa deemu. Kanaafuu duniyaa kana irratti dukkana adda addaatiin dukkana wallaalaatiin kaan arrabsaa kaan dhawaa kaan dukkanaatu miidhaa nama fide. Kanaafuu ilmi ifa waan taateef kana hundarraa ifa sii gootee waan sibiila hundaa ofirraa eeguu dandeessaa. Adilli nuuruun ilmi ifaadha. Dukkanti immoo wallaallee hamaadha. Amata haaree kana wallaala kana ofirraa haasuuf inshaallah naaf isiniif itti qophaa'uudha. Hanga dandeenyetti inshaallah kana itti gaafadha yaa gabroota rabbii. فقال الله عز وجل ربي سبحانه وتعالى جبات قدتي رجا
warra beekumsa qaban kana darajaa isaanii jabeessuu gaarii jedhan قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صديق تعالى ميان محمد وربكم سقبني وربكم سقبني سوالك تعالى هنك تعالى ايزن ربي ارنا نقول مكتلا خلهم ربي برولك تعالى بكم سقول حرام دليلك هيسمون خسقول بكم أكثر من ديوان تقولته دورو راشد يوماو سيرو برفقاته فيسم كوني مسيقول بيكون فيه خناقو دبلتون دين كما تحالا في سيرته خناقو ما جدو جربان تفيزته نبي كي صلوات ربي وسلامه عليه ما جدو فيزته من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة علمي نما خرج جنة نما علمي خرا جنت الدين أكل جنتي تقولنا شيطاني تقولي إذا سمعي سيد علمي ستاي شيطاني خرا تايتي خرا بدر جنت خرا أبو خرا مفعول ربنا كنا كنا جرا أسوا سندم دي خرا كوانا كنا بعد سمعي سيد بعد كلوان ده علمي نا خرا سمعي خرا علمي سيد إذا أكل خرا جنت النما تاجي أكاد نجا جنة سيرتو ستاسيتي وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي بين سجرة فضل العلم درجة علم قبل نبي بين سجرة وأهله درجة وربيكم سقبليتيز بين سجرة حيث قال صلى الله عليه وسلم يقاجي إن الملائكة ملائكة لا تضع أجنحتها قبلا سيدالا فكيسي أيو والرجل اللي برباد ديمو قبلا سيلا فافتيتي أتنا مخبجاتي أتنا دنيا دلالة دجي دلالة نما خبجة معاتي قبلا سيدالا رديميتي قبلا سيلا فكيسي بي أكسر قبلا ملائكة مي أكا الدنيا تي نمني خبجا قبل خنجرتي ملائكة قبلا سيلا فكيسي بجابت بدمه nama ilmi baratu ibadat ko male ko bendi khana ilmi baratu soso keru gobla malaika nakala mati khayis sitati amma walid allah jala rabbi kasi arba sitati jala rabbi tis sif dabaltiya jala rabbi ka jarta rabbi jala khana ibadallah ya rabbi وان درجة وتو كباتم ملائكة قبلا سيلا بخيس تنا برباد زرايا خناق يا مرد ربي تعملتا درجة نبي نبي كبقم درجة وتو ما إيجورا نموتن تو كفايبادا tokko ilmi qaba beekumsaan ibaadaa godha tokko immoo osootuma beekumsaan qabne ibaadaa godhu darajaa isaanii garagara maaliif jennaan dogoggora ati dalagaa san keessa siddee dalagaa san si duraa balle ilmi sanitu si eewala waan taateef ilmi san barattee dura waan dalaguutu san beektee ogummaa siidaa eega gartee ittiin eenyufamtee booda faatee dalaytee nuuf hin goote jechuudha saniif warra beekum sabarate beekum samin kaya bin awul atas matin mintu syarat sidat khabaja sidat khabaja kam sidat khabaja Rabbi subhanahu wa ta'ala ini khabaja bagi sidat mali amma namni muddan yo beekum sakamate tin ka khabaja nabi tingkah yo beekum sakamate muddan आलिम ने इल्मी ने बेखाई आलिम खाने लेते आलिम कसा इल्मी बेखा अम्मा बकेना हाली कैसे तो सबब इल्मी दिए ये इल्मी का बात बात हाली है उसे बद खाना जासा खाना दर्दरा खाना तो नमन राफक का कुरान नमन राफक का ने उन तक मधुबर लगे नमा हमत में इबादत शुरू बोले जो को बा नमो की साहब हमत जाता नहीं अनरुमांतर दुबे
أبدا دي دمي سد جو أبدا دي دمي طول بعده وأنا كويس إنتيروني سبب itu wan itu kota kalau kalau ketika wan itu ada yang cara wan ada yang sendiri wan itu adalah yang sendiri adalah dia muda bakal kamu hangga itu tupi sendiri maka hangin wallahi maka Rabbi Subhanahu wa taala wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah nama dalam kai kota kalau masa dalam tinggal terbuka Gaafa tabii saafken namusan numa argan dabasan yommo sababu dunia ofu dunia la jibu media nama itu dabarse male gaafa san arketuma akhiri dugani diga ngawata lagande bebe sababu media dabarse yo date male numa arka khanaku wal khabaru halatul nama tufajju isu nama hamatu isu sababa be komsale nama itu yo be komsiti kata Yo be ko tete kati waamda shaku waamda sirra wal fakat suni nara wal fakat biro suni sirra biro suni khayru madal suna mudda biro tete dite yo ni ga batyo namni rakala subi bo rakala masala sunna bi dua rakala so fajri biyo subi sana rakala masala te mal qaba namni jibo damo rakata fajri lama tadile salate wo mal aba fakala fi dhimmatillah tiharab bi ghayri taji gana masali duai salatu fi zamboda para dana guya sani tiharab bi ghayri jirtaje nama wal dabdu mati wal girgire situ amal ke dille kita dusitno be tiharab bi ghayri tawalla de rabbi sidi sai khana fi ibadallah ya rabbi amata harana kaydati tabiya ke jiru fi halaka ke jiru ratti adeli majidna bi talab ilmi barbade ilmi baratu barbade ilmi baranne haji jiru ya khanabu ma kun rajira rabbi kenya subhanahu wa ta'ala wa takalle tandabalantu fiya ajali takka ilmi dadi maje wa qur rabbi zidni ilma ya rab gud ilmi anga fele ga mujju ya rab ilmi tanai ya rab ilmi nai ya rab ilmi tanamalle nai malik jannan ajaji jitu ajaja ya rabbi ilmina ilayhi ya wala huwanika ilmina hinjirtu rakina man juru kana mudaw maasiya dadda hay sabura tuwe wa ilmina wa ta gara ilmi barajti hadi muya ولهذا خناف يقول الإمام أحمد رحمه الله خناف العلم علم wani isilatin qawahin jirtuudi yaqul jannan idza sadqa niyya aqul ya Allah rabbi jambarata rabbi ibadah rabbi dini qul barata jeju ga ikhlas amri sambaratu galu wani kasinti qawahin jirtuudi yaqul tan niyayi sibate faida jirtuya khana ibadallah ya rabbi rabbi kenya ilmi rabbi haqqan amata hayatana ilmi tikula hade binuiji ya rabbi rabbi boloni ilmi dabalatu rabbi akka boloni dalaga tekamila al jeje ilmi dalagu ilmi baratu rabbi boloni ilmi baratu be ko sawada lagi hujin te sunaka darara sute milan dalte firisi apa jeje yokudano darara mati lagana मोर बरोबर है दरारा का मतलब फिरी का करने का नहीं हाजिर का खनाऊ दलगा ते के फिर वो जच्चा इल्मी बरत इल्मी इखलास का तो थनिया बरे तो संबरत तुझे अकस मयरो ते फयदम यरो ते दियो फयदम ते यरो बाबा तिवार बिन सी कोप एशिया का तुगते इसरा खनाऊ रब्बी सुब्हानहु व तआला नबी मुनीर के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि ईमान जे हदीस अबू हुरैरा के इज्जत अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इला अल्लाह मिन अल मुमिनिद दईफ
mu'mina jabaa jechuudha. Mu'mina jabaa hojii isaa keessatti beekumsa waa dalagu, ka hojii isaa keessatti ikhlaasa qabu, ka hojii isaa keessatti jalqabee hanga firii dhaltutti itti fufu mudaawamaa qabu jechuudha. Ibaadaa eegalata kaan umrii isaa guutuu itti fufu saniitu caala jedhe rabbi biratti. Akkasuma wa fi kulli khayrin hojii hunda keessattuu nama jabaatu caala, nama jabaatu nama caala jechuudha. Maaliif ati bololi nama jabaa san ta'uudhaaf jibbaatee godhe, nama jabaa san taatee dalagaa ta'e hundi qaba akkasii argattu ta'if taasisuuf akkaan bololi. Maalirratti alaamaa yanfa'uka waan si fayyadu dalaguu irratti bololi, ilmii baradhuutii beekumsaa irra bololi, achi booda immoo wasta'in billaahi walaa ta'jaz rabbi irratti hirkadhuutii hin dadhabiniin itti fufiru jechuudha. Kanaaf ibaadallah yaa gamoota rabbiis gara ilmi barachuutti deebinee hojii teenya haa qulqulleessinu. Amata haaraya kana inshaa Allah amata barataa, amata nagayaa, amata keessa haati keenya jijjiiramu, amata keessa barnoonni nu dabalan rabbiin haa godhu jechaa inshaa Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد خطبة تلمذاتيس خنوف على الدنيا ما يجي نبي مؤمنات علمي برته علمي لا وادلك بابا إيه علمي سنوعي برسي علمي تنعابر تجري أكمل برته لو مسارنا برته أكمل برته nama barsiisu qabaachuu qabaachuu. Ayyuhal muallimuun yaa warra waa nama barsiiftan, antum isin ashaabu risaal warra rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergaa geessaa jee itti kennu, ergaa bakka rabbiin subhaanahu wa ta'ala geessaa jee saniin gaya. Maaliif akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala darajaa gadarree darajaa gaadii san isinii kennuuf jecha bakka silaa ergaa rabbiin itti isinii erge saniin gayaa jee. Akkasuma wa mihnati shariifa ogummaa gaariidhaan geessaa waan ogummaatti qabdu yoo nama kennitellee nama sun itti fayyadamuu danda'a. Waan ini musirra wal fakkaatu, waan ini musirra shakkila yokkaman nama karaa qabsiiftu. Akkanuma kaatee waan irratti hintee waan hin taane gara namaa keesse man sanna sunnatan sayyi'aadha taate nama waan hin taane karaa namaa gootee hamtuun namichi umrii isaa dalagu hundinuu biliisii kasirra katabamtu si taasiftiira. Kanaafuu ayyuhal muallimuun yaa warra waan nama barsiiftan waan ogummaatti qabdan waan itti hubattan nama barsiisaa. Akkasuma yommuu akkasi waan ogummaa itti qabdu nama barsiiftan taate man sanna sunnatan hasanatan falahu galanni waan namatti ati himte namni ati itti himte sun dalagee galata argatu dachaa meeqaa akkasuma ati siif deemtiira. Kanaafuu waan ogummaatti qabdu waan itti hubatte waan itti muallimee keetirraa hubattee hubarraa haratte nama barsiisuun dirqama ta'aa jira. أيها المعلمون يا ورنا برسيبتن أنتم ورثة الأنبياء إسلام أنبياء أبدا ما في تعليم الأجيال ورد يكون سبيران جاين بيكون سبيران جاون ترتيب آل وأنبياء تانية ما لجنان أنبياء نتعلم ilmi la daalan horii la daalu osoo ta'in ilmi la daalan yaasuu ilmi la daalan jirtan sahabotarra daalu ambiyootarra sahabota atba'u tabi'in tabi'at atba'u tabi'in namoota harawaan daalan jirtaniif daalumee daalan kana kita sida akkaataa ogummaa qabdan geessaa. وعلى قدر عطائكم hanguma gartee kenna akka hanguma kennamu keessanitti gaggeessaa. Maaliif amma nama fakkeenyaaf namni tokko waan akkasii gaafa waan beekumsa hin qabne yoo haatee namaa himtu
yoo wanni sun beekumsa keetiin dhugumaan irra geessee kan kutaate sababa namichi irra geessee ati sababa si jedhe kutaan yeroo gurgura sababa sanii namichi sun seeru ta'e diyyii waliin qabda waan taateef waan dhugumaatti qaba waan dhumarraa haratte qofa nama barsiisuun dirqama taa'e. Kanaafuu ayyuhal mu'allimuuna yaa warra nama waa barsiiftan waan dhugumaatti qabdan nama barsiisa. Akka gartee hegeriin namaa toltuuf jechuudha. Namni ati waa barsiifte sun hegeree isaa akka toltuuf jecha hegeree isaa tolchuun gizuma ati waa deemtu kanaaf laayee hegeree isaa tolchee. Yoo hegeree isaa tolin namni kun sababa keetiin karaa dhaama deemuu barbaadu jira. Maaliif ibaadaa keessattis yoo gartee ibaadaa nama barsiisuu keessatti hanga silaa ogummaatti qabdu achi sunnaan taane yoo nama qabsiisu taate sirra deema jechuudha. Kanaafuu hanga mu'allimee keetirraa barattee haqiiqaa ogummaatti qabdu nama geessuun dirqama ta'aa jira. Akkasumatti immaas sawaaba keeratti irra gibbidatu gizee waa nama barsiiftuuf nama kana waa barsiisee waliin itti oolaa osoo ta'e nama kana moofi qabeetiin waa barsiisee waa isa jalatti ja'a osoo ta'in sawaabaa rabbi irraa argadha. Akka gaafa kan nabii sallallahu alaihi wa sallam alayhi mu'aadhiin deebii ergaa gara nama geessi jennaaniin galanni ergaa kana geessuu hogguu nabii sallallahu alaihi wa sallam ibsuuf maal jeen ati naggada keetiin diddiimaa gaala arabaa caccaalaa gaala arabaa san argachuurra la'an yahdiya Allahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humurin naam jedhe. Nama waa barsiisuudhaatu duniyaa guddoo argachuu irra caala jechuun itti hime jechuudha. Kanaafuu waa argachuu osoo ta'e rabbi irraa hin waa argadhaaf barsiisuun niyaa bareeffattee barsiisuun dirqama ta'a. Maali bakka galata isaa guutuu argatu jechuudha. Akkasumatti barsiisi warra sirraa baratu kana barsiisi amra diinii amrii diin isaaniitii fi duniyaa amrii duniyaa isaaniillee barsiisi. Namni diin qabu duniyaa keessattis golommata qabu. Namni diin qabu dhugumaan namni ilmii beekee diin rabbii qabu duniyaa keessatti golommata tokkollee irraa argamuu hin danda'u. Maaliif jennaan ogummaadhaan yoo deeme ilmuma sana keessatti ogummaa ilmii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa isaatiin deeme taanaan golommanni tokkollee yoo isa dhufuu hin danda'u jechuudha. Diin isaaniitii fi duniyaa isaaniillee isaan barsiisi yammii isaanii. Maaliif jennaan akka argattuuf jecha wajha Allah fuulli rabbii sitti tolu akka argattuuf jecha barsiisan. Addimuun isaan barsiisa naamusa barsiisa nama waa barsiisan kana dura naamusa barsiisa naamusatti ilmii tana fuudhan barsiisa wal akhlaaq haala gaariillee barsiisa. قبل العلم أصول الميت كان يدرس التنين يدرس ناموس حال جاري ناموس برسيسا فإن الأدب ناموس برونمو قبل العلم علم نمكن يدرس يجوا أقسمت الناس فاجتهدوا ججباتا في رعاية الأمان أمانة أن يطرح التنسل in warasatul anbiya seperti dakwah biota disan amanah lawan itu amanah tadi kisah amanah tadi akan fakkanen khidmu musuh tahin amanah akka amanul masih ti amanah bihati khidna aji jajjabat dah itu isi dan dapat dah wajib isi dapat dah kulu isi nitatan udwan tadi mu'allim ko namni waa nama barsiisu isaa deemu kana hukuukan laala warri inni barsiisu kun uffata akka inni uffatee uffachuu deemisa akka inni deemuu haasawu akka inni itti haasawuu dhalaalee namni raawwata jechuudha. Bashaashummaa fuulaatii waan silaa gartee isarraa barbaachiftan inni gartee ilmi sun itti isa dhageessisu san
afaan namatti himuu dura ijumaan isa laalaniiti nama qabatu turreessuudha. Kanaafuu aadaaba naamusa ilmi itti himuu dura barsiisaa ifi naamusa qabaadhaa naamusa barsiisaa jechuudha. Kanaafuu waan hasanaa ta'e namatti hidhatinsa gaarii qabu nama waan gaarii dalagee waan gaarii namni isa raallate hidhatu ta'aa jira. Waraa'ilullah rabbii keessatti fadha. Yaa warra nama barsiiftan rabbii keessatti fadha. Fi kulli kalimatin taquuna jecha dubbatan hunda keessatti rabbii keessatti fadha. Amma nama ilmii qabe tokko bira teessee boora godhu sheekamaan yoo jette wallaalaan sun achi deemee maqaan bira dhagee bargaa sheeka godhu abaluun akkana jeedaanu ilmitti isaa turre jabaa ati durumaanuun beektu waliin dhiyaatanii kunis jaajetu durumaanuun beektu ati waliin dhiyaatanii kunis kun namichi kun jechuu deemee hojii isaa sana guyyaa qiyaamaa namicha saniif saffaruu raafessan qabu mizaana rabbiin kaayee jecha kanaaf mizaanee waan inni qabu isaa saffaree galata sanin irraa balchee malee ilmaan ta'a. Kanaafuu waraaqullah rabbii keessatti fadha waan dubbatan keessatti rabbii keessatti fadha waan dalaytan keessatti rabbii keessatti fadha. Namni sii waa dalagu kanumas si laaleeti akka dalagu sanin dalagu. Sii waa dubbatu laaleeti akka dubbatu sanin dubbatu fi jibbaata godha. Sii uffatu laalee akka uffate sanitti uffachuudhaaf jibbaata godha waan ta'eef. Rabbii kan keetii fadhu waan dubbattuu fi waan dalagu keessattis ayyuhal mu'allimuun yaa warra nama waa barsiiftan rabbii keessan eeggadhaa. Hedduu ijibbaata fi godhaa jiru yookaan omtaktuunaa waan katabdaniif tiifadha. Fagoo baatuuti waan katabdan tiifadhaa jechuun ergaa namarra katabuudha. Salaataa haa ta'u waan biroo haa ta'u waan ergaa dabarsu takkaa jechuudha. Waan ergaa nama barsiisu ergaa dabarsu keessatti rabbii kan kee eeggadhu kalimaa bareedduu jalqabi akka rabbiin sirraa barbaadu sanitti rabbii kan kee tiifadhuuti dalagiya. Yogguu sana immoo amaanaan rabbiin guddoon sirra faayisuun sirraa tiifamtee barbaadu. Haya maaliif jennaan amaanaa guddoo sirra jira amaanaa guddoo tana sirraa tiisitee isin ammoo warri ilmi nama barsiiftan ilmii tanaan maltanii jirtan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmii tana isinii kennee ahla taatanii jirtan dandeettii rabbiitii fi jabeenya rabbiitii ni harkattee jirtaa jira umaa sii kennee. Kanaafuu as'alullaha rabbi kadhanna an yaj'ala haadha al'aam amata arraan tanaa kana nuu godhu rabbii keenya kadhanna amata nagayaa amata barakaa amata beekumsaa amata namni hundinuu barnoota baratee nagaa eebbifamu kan barnoonni isaa karatti irraa hin cinne sababa abaariin haa ta'u sababa lolaatiin haa ta'u sababa adda addaatiin akka barnoonni bara haaraa kana jalqabame addamuurametti yaa rabbi amata nagaa nu godhi jechuu rabbii keenya kadhanna. Rabbiin nu waa fayyisuudha kadhanna ilmaan keenyaa fi nuus karaa nabiidhaa waa fayyisuudha rabbi kadhanna. Karaa nabii qabannee akka gartee nagayaa gartee khayrii guddoo argannu yaa rabbi nu godhiidha kadhannaa jedhu. Rabbiin nurra dabuudha kadhanna ilmii bareedduu akka rabbi zidnii ilmanii san gartee rabbiin ilmii nurra dabuudha kadhanna ilmii naafi'aa ilmii haala namaa tolchitu amma fakkeenya namni baratee eega baratee booda haalli isaa haala naman baratinii yoo ta'e jechisaa jecha naman baratinii yoo ta'e hambeeynee hoo aboo dubbiin sirraa fakkaatuma jaalladha. Kanaafuu yaa rabbi bara kana bara hojiin teenyaa fi jechi keenyaa fi ilmiin teenyaas itti wal dhabduu itti wal dhuguu yaa rabbi nu godhi jechaa insha Allah kana rabbi kadhannaa jira. Kanaafuu wal nurra barbaachisu yaa warreen nama barsiiftan hedduu ijibbaata godhuun dirqamaa. Maaliif rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nabii nu ergee inna Allaha azza wa jalla rabbiin jabaatee guddatee wa malaa'ikatuhu mala'ikaan saatiis wa ahlu samaawaati wal ardi warri samii fi dachii keessa jiraniis
حتى النملة حممتي قدسي كيس جرتوتي وحتى الحوت في البحر حممكم بحر كيس جرتوتي نجا خدتا على معلم الناس الخير نما خيري نما برسيدو نما علمي نما برسيدو دعائي بدن رحمة خدتو في جروات إن شاء الله رحمة بالله ربنا كانت تغرتي ولوتن الدو خنا كرحمة سي خدتا سي بودي خنا إيغنة إن شاء الله نجا يا ولغرتي تمرت ربي محمد يجا هذا صلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمركم بذلك ربكم فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم